emakhosini demonstration ufeleba lento engiyiphethe uma ngizokhuluma iqiniso ufeleba mangithi ufeleba ngithi angazi ngimbizeni ubulalisa abantu abaningi uKhandlela namhlanje ngasho ngathi thina abantu abamnyama akusilona elethu kodwa ngenxa yokuthi nathi sizithola ukuthi manje sesiyembulelwa ngalo iKhandlela because of angithi senza noma yini hence ngisoloku ngithi I'm a walking dumba leli Khandlela uma silikhuleka ngalo number 1 iKhandlela mawuzokhuluma kulo inhliziyo imnyama ukwatile ngeke likusebenzele likufuna upholile enhlizweni before uyothasha iKhandlela make sure ukuthi you rather ulayite leli lokuqala ukhulekisa inhliziyo ukuthi yehle uzothi mase ipholile that's when uzokhona ke manje ukuyenzani ukulayite elinye la uzokhuluma nalo ngoba uma sizokuphakamisa umuntu now la sesikhuluma ngabathakathi ke manje sebabuza impilo yakho kuphi eKhandleleni bali Simon iKhandlela bali Simon ukuthi sifuna impilo kaSiphesihle owakagwala owakakhumalo ozalwa ukhumalo bane information yakho yonke ukuthi isibongo sakamama nesikaba abanganini bavundlulela yonke into bazophisitha sakho the right names nemvelaphi yakho siyambiza esikhathini samanje ngabe kuyenzakalani phezukwempilo yakhe khulumani nathi bantu abadala khulumani nathi liya respond iKhandlela lizo responda likhulume ukuthi kenzakalani ngabe kenzakalani phezukwempilo yakhe uSipheke ugwala angimazi ngaleso sikhathi angimazi ngaleso sikhathi kodwa by this look of things alright already mangikhuluma ngaye lo muntu engamazi ngithe uSiphesihle gwala ngazi kubani isibongo kodwa you can see ukuthi sikhuluma ngechild of light la now if uyi child of light then iyo change lento ke manje unibonile ngenzeni ngibonanga sipe ngithe ngiyasamona siyayidonsa ngabuye ngathi siyayidonsa then manje I must reverse back yonke lento you get my point sengiya reverse ngiyayilokha ke manje ngilokha impilo yakhe that is what they do sesivala ini inhlanhla yomuntu no angikuyenzi lokho ngikuvula amehlo and bakuthola easy makube usebenzisa iKhandlela awulazi makube iKhandlela uyalayita njengokuthi bathi iKhandlela linamandla ungenayo ukuthi uzolifunda uthini already the energy iKhandlela bese ngilayitile already sebangiphakamele mina bakithi ukuthi bakabomama bakabobaba they are there and then now babhekile usamoni spirit sakabani mina use iKhandlela ukuthi ngizokwazi ukubhekela impilo yomuntu ukuze ngimncede phezulu kokuthi komlilo abomlilo they are aggressive abomlilo umlilo weKhandlela uaggressive towards your enemies towards you nawe la khona ukuthi mawulokukhulumisa lishaye wena because of now kuyenzeka ukuthi manje by the time nilisamona bona bomkhathi omnyama they know ukuthi they are looking for information from your Khandlela so lilazi iKhandlela ukuthi likhuluma nawe lithini ngaleso sikhathi ukhuleka ngalo mawuceda ukukhuleka ngalo yenza sure ukuthi inhliziyo ivulekile mawuzolithasha iKhandlela yenza sure ukuthi inhliziyo ivulekile you can unlock impilo yakho ukuthi impilo yakho ikhanye and then ureverse back ukuthi ngikhulula konke ibopho but then now into a very important ukuthi you must know ukuthi uligezile idlozi amacala semsamo wagezile na mina manje imfundiso yami ubungozi enenzwa ngalo ngeKhandlela and ngapha niyalayita ngapha banishunqisela iKhandlela banilimaze ngalo emakhosini please don't forget to like and subscribe.